Kailian at agakabarugis, at tuyan ti pangnamnamaan tayo tinadalus, nalinteg a gobyerno tayo. Para Mayor, Virgilio Gil Lopez, numero 3 kadagita balotas yo. Gil Lopez, nakurapay apagayam ngem nabaknang ti kapanunutan, nalakang asekan, ken sidadaan kadagiti kasapulan. Gil Lopez para Mayor. Kailian intay man itandudo, para Mayor Gil Lopez ay anyan nagdungo. Magkapuno iti serbisyo, si dadaan para kada tayo. Numero 3 inton Mayo 13 di tabalotasyo. Itandudo Gil Lopez para tinadalos sa gobyerno. Napnuan padpadas nateneb iti serbisyo. Itandudo Gil Lopez para Mayor mangiwanwan kada tayo. Nalakaasetgan ag Serbia si pupuso. Namnamsek ti kapanunutan, napnuan arapa amang padur asti pagilian. Gil Lopez mapagsanggiran, Mayor ang mapangnamnamaan. Wen ka ilian numero 3, intay ka di pagkaykaysaan. Itandudo Gil Lopez para tinadalos a gobyerno. Napnuan padpadas nateneb iti serbisyo. Itandudo Gil Lopez para Mayor mangiwanwan kada tayo. Nalakaasetgan ag Serbia si pupuso. Virgilio Gil Lopez para Mayor, numero 3 kadagita balotasyo. Naten na ba lider, nadamiling ag Serbi, napnuan arapaap kada tayo nga umili. Gil Lopez para Mayor. Gil Lopez mapagsanggiran, Mayor ang mapangnamnamaan. Wen ka ilian numero 3, intay ka di pagkaykaysaan. Itandudo Gil Lopez para tinadalos a gobyerno. Napnuan padpadas nateneb iti serbisyo. Itandudo Gil Lopez para Mayor mangiwanwan kada tayo. Nalakaasetgan ag Serbia si pupuso. Itandudo Gil Lopez para tinadalos a gobyerno. Napnuan padpadas nateneb iti serbisyo. Itandudo Gil Lopez para Mayor mangiwanwan kada tayo. Nalakaasetgan ag Serbia si pupuso.